Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doumba Mwenyezi Mungu ho hanzahi rabbal alamin ya rijali heri na baraka na unono ho usoni mwa zefamiza hatu na haina bahanu walio mwanamkomori. Mwenyezi Mungu ya rijali ejoka na heri honduniani ya ripwene shari ne makaliboshi na ne mabibi ikao uwinjwa hao zankilizao kazi njema ole ya mrukansi ya panse ya unekaza rongozi nuzijili nai hauzende nai haugazendo nai na rombe Mwenyezi Mungu ili zichange shana le Muhammada wao zankiliza hao zitwa alaikum salamu mzee Saidi Hamidou. Mwenyezi Mungu ya jailie ima pervers nana ewatso ujwa njema warendwa wadojwa ya ukaya mwanadamu de ahimidi ya shukuria njema yarendwa wakati kao akaruma tambu shawinjwa hatu karjaparo kanti rarekonese rarambwa ya ukaya leo ngami haruma souffrance railiti parsa mwanadamu ya jua kaya mimru yani saidi ya ibidu wanadamu amshukurie izo mkomori yekaji nusu ya hao shati pia yekarambua. Watukufu Mwenyezi Mungu na rijalie heri na baraka na mvuna swiha yanike yemarenda nai roho na subra doja ukaya yonjema mwanadamu hoshukuria njema ikao duyarendwa yonjema mwanadamu hoshukuria njema ikao duyarendwa. Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema ya rinike mwiso mwema ho hanza hahe rabbal alamin. Watukufu wa jamalifu doukaya ye sujet sujet très important ikao gamanzo haina mwanamme mgazija haina mwanamme mzuani na haina mwanamme mumali waishie haukaya ezahem maore zohija ngarjo uzamba ezahem mzuani zohija ngarjo uzamba nane mumali ne mungazija si uzamba sikarjahea na ubanguzi warange ya ukaya woyimgazija ya ukaya woyimzuani ya ukaya woyimumali shahini zahaja si uzamba rizilani nana confiance total ya husu yema swayomane wadzimanele swala hatu wanyanyasi wanzani siwa shamayoti mupasa confiance zinji gampaso confiance zinji za nasho hangu na wazaza hangu wa maore waonao ya ukaya mimgazi jamkomori shawa unikao aminifu zetambu za hao neze sufransi za hao waujwa uneleza mujwa uzamba jamzaze maore ya paronambia ya mwana hahe ya kanaseza ya juha ya trawa ya dunga mwana memgazija ikao ya mbalainda zahe ya tsona kawe minweri shao na ukai mla mwambiao tshiramu. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema yarnike mwisomwema yarijale kwa wanadamu waukoza nezembi zijilwe ili zichange wa uhimili ya zenjema ili zijadidishehe ritike hule na wanadamu watouyelewa njema hau watouhimidi ya njema. Watukufu yesu jekardo lonio bada rihomo hadisa na son hadisa 10h garambo suje nzima ye mwenye suje kardi njena beavili gamprome karjo yamba prochaine fois haukaya leo tsiyomonjia. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema yarnike mwiso mwema yarjali heri na baraka. Wa alaikum salam la reine Victoria, wa alaikum salam à vous tous, wa alaikum salam Naila Hassan, wa alaikum salam ma soeur Mama Nadia. Mwenyezi Mungu narjali heri na baraka yajali kam ko hanyu yabo mjuha wanono zetambuzi la warmema la hoyat yarijali elkoneda mokuzizana ho hanzahe rabbal alamin. Yesu jerlonio suje ya mwana mshohat mzadze maore wa roho njema na nia njema na ubinadamu. Mwenyezi Mungu na jale haina mwanadamu uso urekonese njema ya dojwa ya ukaya mrungu jola hasara haukaya ya radwa njema tuzishukuria isho inyama. Désolé. Wa alaikum salam DJ. Wa alaikum salam Lulu. Watukufu
وجماليف ويمزد زماوري وعليكم السلام كمال يا سيد ويمزد زماوري يا زوانا هاي يا لزوانا هاي ikao hazia nzaya hazia kesto za uzaya yabo kesto za uzaya wa alaikum salam nasir salih yabo yenzia ibalo wa alaikum salam haikali yenzia ibalo mzazatu maurewi yija kabana rohi twanza ijibiwa kabana rohi twanza ijibiwa mzazi maurewi haja hajua shababi mgazija haja wa ani hambangu manzo ishababi wala haonoye mzazi woi habaji wanaye mzazola mwambia ukaya antukami ntina uzaya yenga wana kirtasa ukutina kirtas wi kana hila hambenga wana kirtasa ukutina kirtas emotuna ntina kirtas mzazola mwambia ukaya yembabaho wana hangu uomgazija hahunduze kirtas hende zahe owaneka watundu owanatsa wanu kwa maduhazi siwaloza kuku zainaba eske wewe ngona nzo hakilta sabantsutsa hakilta sishantina hamwambia realite ntina yemzaze haone ukaya ntina wakati kauhimbi wakilta si nsujo hunikazo waja waelewana hajambizwane mzaze ola wakayabo yemzaze harende ha porto bonori hosomo shababi ola haukai shababi yalo le mzaze maore yemzaze maore waye kajahenda hata waye ya mzingari ya mbarongo shahambulia hamfanyazi nji wa alaikum salam mama Nasim hamfanyazi nji enda atabuambiziwa ula shamzazi ola hafanya paksila yenaye yeshababi hahunduzi la kirtas hende hata ula mzazi maore kajona ya ukaya uinja zada mina ye uikarja ofonde fami ya haju ya ukaya maudu mujosi kinowana nasibeku joliena kagujosikino wana shaula mzaze hatowaila roho ya wa alaikum salam mama Fardina mama Sheri hatowaila roho ya hahe hauonise shababi wola mahaba na nyanzo ya umbuli ya mlango wende wafanya paksi ya shababi hahundu makirtas hamduge shababi wola mtaruma mitsango nana mali zahe mzaze ha investise ohandu zahe shababi mgazija wola hamnashio hao haundo hao yende hata ula mzaze hadosi ha vacances Comore. Merci beaucoup tapote s'il vous plaît yode heli ajito le soma ola mwanamme ola motoba kajana ya ukaya halo la mzaze maore mduhazi sha hajito le 100% sha hajito le ya d'une manière fantôme haukaya bala hadzihe mafu yende hata raili hajitoli ya 100% hafanyani za ufanya hosoni maula moto ola ya mashie ya mfanye tout ce qu'il faut msidi wa zekar fanya suje banu ya mzaze maure ya loloni mgazija yende hata ya beha mzazahe mwanamme heji ne mwanamshe maure ola kajabi ya mzazahe mwenye humzaya sisa beg na mwawon wa signale ou je sais pas kajabi ya mzazahe mwenye humzaya shahabe hamzazahe mwanamme ola mzazahe mwanamme iyo sujera ya babanu ola mzazahe mwanamme ya beho heji wakati endo heji ya haja wodo wakati ya kauja ya hime fushari ya hime na rohombi ya manise mwana hahene mrumshe maori iyo sujera paru ya babanu inuni bila mbabiba tide suje ya leo ye mwanamshe maori wahoka ya kama mwanamshe maori nguhanzo sidel ko warenda wapeu sidel ko washange ze fikira sidel ko utsonga waje ani wareagise nayi sheka maore habangu hanzo yo uhanza shazibaki za ukaya siwangazija hasoswa swangazija siwapeu sikare konese njema sikare kubalika wedani kamaisha sikare kubalika wedani fanya maisha sure de honeda mwaruhuza shuma ikawa sujira poramba iyo ye mwanamshe mauro wika jabe hamzazahe heji habe mzazahe mwanamme we mzazahe mwanamme bwenda heji haja yakawabidi yake tranquili ajadidishe mahaba wodo wakati akwambie mwanahe kama nani mwanamshe huo ngari jo harumwe suje ya leo yija ye shababi woi hajua ke mzaze mauro wika na uzaya haukawe mzaze mauro ya hisan zaya we mzaze mauro ya zaya ya lozo wanaha shaha kubale shababi banda hambangu mwanzo sha ce qui est pur ye shababi hambie shababi ukaye kakwe lingo nanzo
Kutuna nza papier. Gajo lolana gojonge maisha. Waja wa lolana. Ula shababi wafanya patide na mzaze. Ila patire isuise. E shababi haundu sejour. Na wano uziro. Rahe shababi wikaja honga ya 10 ans. C'est ça le problème. Na wei hamtole man mzaze maule wei. Katine ya tumfanyi ya ohao. Hamashie shababi mgazija wei ohao. Hawa ho haluza hemrumaha. Yo aussi ha vacances. Hajitoli en 100%. Jeli kam mzaze na mabotura tikaujwa ka un jour. E motuwe mgujonda tsauka mitsibaniha. Shaba yambanuka ya urekonese njema. Gamanzuna bima fantôme. Urekonese njema yo très important. Ye mzaze maone hajwauka ya un jour wengu jwenda zaheba wenge moto. Shawa muhimu do mrurekonese njema ya rendo. Shasu wangazi jakangari manao suma na shirohombi. Suma na kiupeu. Sikari jinjema. Cheikh Hanambia Tulam, je savais qu'un jour mon mari va partir parce que nga mimdomdoazi hana shawahi namna. Vanuka bwanduashe mrujo hadisi na osheri ti hulola kutsuzaya tijoka kuna uzaya eske ngojoni bulia ngojo karadhi hero ya haho baada hunifanya mahaba hunanziza nende na lole nunga mnamwana ça arrive yo jwaukiri jeli kamla semna piki mituram wahangu mimi baike mumra jay ça va faire mal la femme ou je dis ça tu vas ne kala habi histoire wakati nakakomori sikati tombe amoureux na demi mama ukoka hunumanga hakaunanza 100%. Hakaufanya tout ce que je veux. Sikaliko l'université. Hakaumsaidia. Shabale kanga sikomori. Subaye matsorirenge yani mruha afanya tu pour tenir jemang. Shaija wakati naramba ukaya saspuri yake kanzalia mwana gejo mkinishani mrensi haoni mlawe maudu yabonga njo mtabishi ika obligatoire njiretire baike ngendo hata basange na rancune gena usiwa hangu sha yotsi njema sha tsono ya ukaya ketsubidi ni sere ni dunge direction wakati kanti na utimizimiaji vomienji vure rani jaja faransa huya jwamba ngula tose malizae ya nirange njehunu njamega mumla wa maudu wotsu binadamu tsono ka vomienji retire depuis au Comores. Même si Bonahaja elle a voulu continuer le combat, chatsone ya ukaya badi kati continue jokaba sami tranquille gamina mrumishe yabo guniliso gunifanyo pia sha profit sinjema ya ukaya botira ga uhuja faransa shagabo mzadi ya kauhanza ngehunu tujurungu hanzo engo wado profite tsono kayo tsinjema wotsi binadamu shajoka basambwa chiramu gene mrumshahahi le demilahahi shamaudu jeni mrende nani no ezo mzaza hanga ujodoka kanjibiwa kejabili zunga mzaza mrajina gamjo sumu mzaza maure woi ikawo hafanya haini za ufanya hanika ya mrumshahe woi ayemo tuchababi woi makirta si hapax baada hajoka ya kanauzaya Mwenyezi Mungu narnike khatima njema sheka tibira mnadi swahangu ni wanadamu mnidunga o mdojo ka je suis pas un profiteur. Si j'étais un profiteur comme vous, je katilo la ranguhal. Et je mani kazahin. Kwa kanima bogosi mi bogosi. E kam nyongo hati nyongo. E ka shababi mi shababi. E ka ikisonga minisho. E ka do mjikaza mujikaza. E ka do vamdum shemba mjoshina ni vamdum. Isho mani kazahin. Shaya yamba profit njema. Holola par profit yotu binadamu. Holola ha interpersonne yotu binadamu. Yani mhantu kaya ngani winji wa mabindo. Baiza mafenya gamundondo wa shemlola minja jonga mrumshalole minja jonga mrumshalole eni gamontukaya ni mlohama wanaziba ikawo mosidu wa mchojo danguha gamundondo wangu wa shemlola minja jonga mrumshe minja jonga haunga munu ya ukaya profiti njema il faut utahe wa sawa nawe il faut utahe wa ikango joka umanza Jelikaswa komori isi wanti ya ukaya mrula sibiri habono c'est-à-dire gamnalole mzade ulabai kentumanza shange na ishonjoka uhunra na hunra shahene de zangu ishodi sur kourumia c'est pas moi tiram shago jo hunra kababa
wasuranziru hanami haufani hano nami yadamba wekutule la kuna unwa mrumshe na bala hama yeye ngufani hano na Emmanuel Macron hauzemuru yebo gosi hanami gwanzo jikas na kujonga kaila kunguni unamna kunguni dojo kanza dome ukaya wahujolola wakutsanze wahujwanzo kakanaziwa kweka des caractères za mrume ngaminizo mrume de suja mrume de msubuti mrume de wajiko mrume de respecte mrumshi j'ai tous les caractères chez katsamba turamuga jenda mbionda lola dokaya katsanza profite mwana wangu katutsara de mwana wangu nayi gwanzo ya lole woyu wa mwanzao ye bwana wei hapuama ye bwana wei harede nayi ye mzazi wei akaujwa ka enjure mwana memgazi jawangu jomransi na wei mzazi maore wa roho njema wa nia njema une femme de parole halolwani shababi woi hasikomo liwatine shababi hende hafanya uhanduzahe shababi woi hawawashia hafanya zinji ngazija na balange na wana hahe haparolola ni mgazija ye mgazija hamvuliza hamrende nayi hamtsimimbi she mzazi maore haone ukaya kenautso kiribatsirendo nayi ni mgazija kaka nilona ni mgazija haja halolo ni shababi woi ye shababi hajua ke mzazi woi kana uzaya wala ye mzazi maturam ye kaka anambia ukangwa nzondia lole wallahi njajo haraya sasa kife mal do wakati kao timfanyo za hao hahundu sejuru wakati na sejuru uonge na sejuru ya ena na magalimu yalo na mwana mshi wafanya troza yenda ya mashio hao ya mfanya tout ce qu'il faut yija aba sanzambao hafanya haini za ufanya harenge emanyanya hemrumahe mwanamshi wakanda wakananti harenge manyanya hemrumsha hahe manyanya hemrumahe mwanamshi wakati harenge manyanya hemrumahe hulatwaze mali zahe ye mzazi maura wa yatwaze mali yarenge manyanya hemrumahe mwanamshi mrumahe rango suku ya jabo mwanamshi harende hashani mwanamshi katsona ya ukaya mzazi maura wa idi ya mrenga ujafaransa mwanamshi katsona ukaya ye mzazi maura wa idi ya washia de wafanyia de wanikavi mwanamshi katsona ukaya mzazi maura wa idi ya niki mwanamaha umaesha shabada hawasuli heze mali za mzazi maura wa idi hasi ya bonge juma umrongo zana hii na udomdeya na umruja katumsaidia katupia katufanya menage gejuma utrete mzazi maure woi mbi ye maure jono dana igamjozamba ni mdaili ye mkasi cha jono dana igamjozamba ye mumali jono dana igamjozamba nane mzuani njahia na partialité jelikawa zazi na wanawashe wenju wa maure warirede njema sikari le connaisse si wangazija sikari le connaisse si wakomori si wasimbambi wazade wanga wa maore walulwa ni wanome wangazija wajombatu na wababa hatu depuis à l'époque wawavuliza na wana wawaranso na lolo mijini ha wende wa lolo mijini logozima na tenzambe yeba nuwa mdu ikawo wajamanga watunga mwanamshe mwa mjini hanyo hutwamanani ujo lolo mjeni gutunguna kama ude mwa mjini hana valeur mazabebi wenji majahuru mwalola wanasho wa jeni nabonga bwana washo wenjo mijini hani gabwana washo wenjo mapua mijimidzi madanyinio kwa japaro kana hajanani na mangale mwachuram je suis hâte de me marier à une femme de Mitsami Huli c'est la femme que je veux marier je suis hâte de marier à une femme de Mitsami Huli pas Mitsami Huli mjini région de Mitsami Huli est-ce que Mama Turam il aura le courage et le kilo ya jana ben swalo le dangwa haunsualo le moroni comme katilole mzade Mitsami Huli qui va oser de me dire nsolo le hobasha ba hundi wazaliwa nsolo le hobasha ulole nsolo le dangwa jamais parce que haini mzaze ulona roho yohanza ye mrumshe yarede mwanahe mwanadamu yohanze mrumshe yarede mwanahe hiru shawaza zwangazija wadungu profi wadungu wana hao wadofanya profi uwe tubinadamu uwe upeu finalement abasar zambao ola mwanamshe maore yarede mwana eshababi mgazija wei njema
yafanya paksidena yamnika maisha yasaya bwenda ya mashia ohao yasaya bwenda ya ringema nyanya manamshe ujahunu ola manamshe ola hamuhimilia hashari abasari zambao ola manamme haranti mrumshahahe haringe mrumduhazi wi emrumshaho hajua ukaya nge mrumduhazi na wawa hujua kange mrumduhazi yeye haka hujua kagojo mranti maudu shaa emrumshaho haka uhansi ya ukaya ngojo ambe chéri désolé mon cœur tu m'aimes, tu m'as aimé, tu as fait tout pour moi, tu m'as donné tout ce qu'il faut. Hurenge mwana mshangu jaunu Faransa shangu no ya ukaya toma ya mrumana si hulola huzayo wanahaho kuna kauza ya tena. Est-ce que chéri ngujuka d'accord ou kiradhi nidinalo le mwana mshinjwa uzaya? C'est très facile. Ngujuka radhi ukaya c'est ça watukufu. Muliwa c'est ça watukufu. Ambie mrumshe rika ngujuka uka d'accord rika wanaka uka d'accord sho muhimu umambia izo ndizo nzadzima ya kaulinda haruma izo pia ya hufanyia hakaulinda juma bi ukaya huono katsi ulola tijua kuna uzaya kujanzisha hunambeze kweli shatsa hunrede njema hunika kirtasi hurenge mwana mshangu hujahunu Faransa abasangami bien. Est-ce que bosheri ngamanzolo le njwa uzaya wallahi mtazimao na biaturam hata hadoha biarangu na basheri ekagwanzo ulole tsona nziro tinzishie nabie. Est-ce que y a meilleure solution boyarenge manya nyuma namshi aja hunu Faransa do ujajo mumile hashare manamshaho ya domde badi koni gawana so banundu jwa urengandu ya heja ndu jwa urengamra jakandu hajaka urenge manamshaho hajaka yandu wanashwatu wa maore waranzi zorfanya maisha. S'il s'agit warengi wanaume wenji wangaziji wanaume wenji wa komori mzaye danyina wanawasho wenji wa maore mwaranzi na wana mwede mlolo mijini hanyu ebani zendo la so mijini zingi gizo na faida hili gizo na mana hili wololani ni mruma mjini hahurede nae hautimbindi hedeza shaze mvuzaho wa mrenda wedo muona katsola wotete muhero wololani mjeni yohuran sendezahe shakuna udo mwona otabihero na mkera jibaba ndola timpaka do mjini buma fantomu ndola duo wale sante mahaba ne mrika umlola ya hurada njema maneda na njema mazayawa na matsaganya damu manikio wana education njema shandola timpaka de mjini wanawashe wenju waluma victimu harmonsi ya Faransa walolo ni makababa ya wanaume wa jeni wakawati mjimzima wawaranti bada wangu maesha warejea mimi jia waramna lolo mjini mkahulu kamjonga nasho mjini anyo mtani manani pourquoi mtabishwa na shohar aba sarzambao udohungwa le kilo et le courage ulensemdu mshahao udoba ukayenge mdumduhazi uo upeu yo krimu ye hakaulila ka enjur gamjo mana shaka wansu kaya mdu animrumana hosaza wanzania tibune bwana shwa mauri wali deteste uswanome wangazija tibune bwana washwa mauri waunauka ya siti hinru hauka garwarendao mbizi nji garwatibao mbizi nji onye yao accepte rijuka ya wanu wanruashe wanu wanruaume shahauno ya ukaya nge mhuha nawe hahurenge avec le cœur hajitole roho yahe uhundu kirtasi hasikomori hedandi sanyumbo hanyo hamashiani hasiya bo harenge manyanyu mtumama abasado muna ukange mrukoko wamrulona sejuru ya ena ya paksi watu zada wenaye ebanuka mwele o ulada wengi na sejuru ya ena sejuru ya ena hafanya paksi nene mzaze wei katsuma na hawanzania ya bakida ena yedalo la mrajina ya jwabage na nruwa Swahili hauyamana avec le respect hamwelewano ya jo garde séjour ede ateroho ya mzaze wei katina fikira nzamenye le séjour shema kali mama ya hele kalbo shilin
neze vokali mbiza hele kalbo shilin wallahi mzaje jom kinishi anjero hombi ya seyabo yende menyele séjour na mzaje katina fikira menyele séjour mzaje katina fikira wanda menye séjour na yo séjour ya enna ya pax ya la tuif séjour ya enna ya pax ya mzaje ya hurenga ya hulisa ya hunusa ya hugate watu kaufanya hazi wende hata ya sakomor yende ya mwashia ni nyumba ya renge manamsho haho ujahur manamsho haho harende havayu harende hasimba ya jia uwe mzade woi ya kejuma umde mori nadamu ya rondo njema ya tuzi shukuri ya tuzohani mrondo njema nika mkubali nika mshuka rado jua kawandu unasho hatu rado jua kandu wazaza hatu Banukaze des profits, hedi mkoni acharné, kwe katsulola, juhaulole. Je suis pas un profiteur. Sina ujua uzihe mafune, de na funye matsoga mumlolo we nsumanza shagamanzo papier. Nsumanza shagamanzo banunu $100. Je suis pas comme vous. Ye katika hamadani, jokangami wa makatkati. Hauka wa makatkati fantôme. Si j'étais comme vous, Jokangami, Gami Mrutsola. Chatsonia Oka pour profiter une femme, c'est pas normal. C'est pas bien. Marie avec la personne, c'est tu ça quelque chose. Shambadi Eshenda Gamanzo Yakume, Mbiri Mobarini, ou Masunu Nufaransa, Gamanzo Yakume, Kamsona Yoka Yamrumshem Rumlola, Wakatika Ngore Sante Santima na Mahaba. Shambadi Anrabo, Mbezem Lola, Gamlolao, Bada Gamanzao, Mundavanum Lale, Gamanzao Kirtasizaha Fula, Gamanzo Mbezem Sekomori, Gamdulumu Anashohatu na Anashawang. Ujonga kabo bwana bibi ajeba na wakuna hunga mrumshe takwa. Est-ce que t'es prince si je suis pas prince? Est-ce que t'es beau gosse si je suis moche? Gam amenya okaya je suis un homme. Mrumme do ujoshi la sécuriser les darula. Mrumme do ujota ikriso osome mrumsha. J'ai tous les caractères et je suis pas un profiteur comme vous. Ikao kamtsule wa yaukaya huhiba hauhadaya, c'est pas bien. Mitsimuhadazi comme vous. Respectez les femmes maoraises. Ikawari nenda njema rinenda onjema. Respectez les femmes maoraises. Ikawari nikamaesha. Respectez les femmes maoraises. Ikawari nengeza zevizatu. Katsu wastehi. Katsu wafikiria. Wanashwanga wa maore. Wazaya wana wavurizi wana wabebe wangazija. Na wabebe wanzuani. Na wabebe wamali. Kwa tucho fikiru wana waorangu. Jindi Chatsonga, Nzadjo 70 Alaouya Magnan Joni, désolé. Aouyi Yonde Aswafi, Katsabe Kelilo, j'ai pas de respect avec. Je m'en bats le cul. Wahena Wakati Yonde, mais je m'en fous. Nzadjo Alaouya Magnan Joni, Yemanaïda Hatayan Jaro Hombinasi. Yemanaïda Hatayan Jaro Hombinasi. Mzazi alawia do ukaya halolani mzuani hazayawana ijokirike mzuani huo haka profite banda ola mwade yede mregeza kirtasi endeza c'est normal. Mzazi alawia ya seyabo ya ani ya dori c'est normal. Mzazi alawia ya seyabo ya dori enga ewe mzazi alawia kujaja ukaya wakana uparo johanza Ouadougu Kirtas. Ils ont dit à Johannes, c'est pas bien. Si je parle à cette dame, hein, ce maman Kalbos de 72 ans, c'est une maman perdue qu'à chaque fois elle m'insulte, elle m'attaque, c'est rien si je dis n'importe quoi pour elle. Cham nyezim gunarini ke khatima njema, rido shukuri njema, zenjima maure warina ndari himidiye. Banga sinana swatu wenji wazaze wenji wajahunu maanga. Walolo ni wanaume wa maore, wawanziza, wawafanyia maesha. Wanaume wenji, wababa wenji, wajumba wenji, wangazija. Waredwa njema ni wanawashe wenji wa maore. Kautura koneseze njema hizo. Shanga si juma watimia ambi, na wareda nai, o wanakatu watunda. Bahingarambia ole kalbo shililo. Ekale wa maore mgwa unarajinu wanaume wa komori, mgwa una haki. Parce que c'est kare konese njema. Sikari himidia, sikari shukuria, chaque kason doit profit. Ça c'est quoi ça, subhanallah? Ça c'est quoi?
Mjamtsongo mzaze manya joni harende hana roho binasi katwanza one mkomori gudongo mbadua wandu wa fomo barini ekanga vo videti yangamia yore masambe na zigelegele ila pia de Burundi banda yimklawa ila pia de shahawa kanisho banda shimklawa Mwenyezi munanike khatima njema yarnike musomwema rirekonese shababi we ya dojokaya hujunuse shafuha ye mzaze maure woi hawanziza haufanya maisha haunika tout ce qu'il faut harenge manamsha hao hujahunu Faransa gaona séjour ya enna ya pax husubutu mwedeza wabage mrumduhazi yabo kujajinuse shafuha séjour ya enna ya pax ishotsi hindu séjour ya enna ya pax ishotsi hindu yabote jango jono kante janga we Faransa ha séjour ya enna ya pax ikawe mzazi wangu jujuande emenye kaja johanza ya mengu umenye lio shangwa ujuma umatake ulio ya ujibi wa mbe marahaba menji mguna ujazaheri ya hutukuze bomdumsha hangu waunakanga mijoni waniranga wafanya paksi na wenami wawaho hatu wanrege manamsha hangu manamsha warende hankunguni guuma mdumsha hangu eske wo binadamu karkana diswanga jera do shukuri ya njema wanga mmenyeli yao wanga zija mimi tidem parce que je suis pas un profiteur. Si y a une femme mahoraise grande comorienne en Johannes Moheli, je sais que j'ai des paroles à parler, je sais comment je vais m'expliquer. Ya ile ukaya mahabaya kulisha tsiprofi Mwenyezi munaniki khatima njema riki wanaume masaja rijumrane da mrunjema baishu de shari pusi za swanga zija sikari shukuria sikari himidia Mwenyezi munaniki khatima njema Mwenyezi mungarnike musomema Mwenyezi mungarjeli kwa wanadamu wa ukozizana raja kartimize sujet le mochelizani comme d'habitude car s'il vous plaît nyandu nidonga au TikTok nidonga au Facebook mtidoa za karibu wa kanyot ya shababi moto wa âge de 17 ans 18 ans ya koza et ma docteur wamba ukange bide moto ya pashie le plus vite possible mwone le photorali tuyavanu mparticipe parmi kanyot ikaut si partager leo harme Facebook ya hangu jelikanga bo ma bibi na makababa wa komante harme berza komori izonga bo ya kanyoti iyo ngwanzo urenge subhanallah ya latif ye mwana wa mjuma shongo ya hambu ya koza rahia banura zamba rashemeza wabulo kanyoti yo wijereni mwana mshaha ye shababi we wanga unre namna le plus vite possible ya sauve chago hujonga mabibi nimri kawo ye communauté ni uyanza roa baba roa zaze izon ko haba haina mwana mkomo lohar matambu mi uzamba mi uzirongo na likionda hukana baraka ba vraiment désolé les kalmanjola baba désolé shabonga mambo emarate wa hypocrite ya wanrika ogam lidunga ongam monao bonjour chaîne de Comores chaîne libre de Comores wa unafiki nyanduka mabaga mkozao haunyi ukoza mwenda hata maona kanyoti ya moto mtiti ya koza le foto lo yabo la baloni Facebook la jonza msaidie mmonao nziro honjia mriato diero hau veero risade mna mwana woi ya hundra unono wa upeu yoro hombi ye mfale oti de mfamaudu ye mfale oti de mfamaudu na rinjie harme Facebook ya turam risaidie mna mwana woi mna mwana we Mwenyezi Mungu amvukishe Mwenyezi Mungu ajalie atitoka handicap ya waswidi na fanya nizafanya njia harme Facebook ya turam nyimlo TikTok e Facebook ya turam deno eno dio turam lilia komoko manjarme kanyot risaidie mna mwana woi batu do fikiri banda rimambiani gamjoka na gazom tushenize rozahan sham komori hoto waji ero ve ero saide mwanyanya vraiment yo ukahaudziro na migar shukura ni wanadamu ikao ma participe hata yo wasuli dans le 400 quelque ma pesa tsa ho 5000 euros on va participer 400 euros
Ah non, vraiment, ça fait mal au cœur. Sha Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu wahanzana na upenzana insha Allah. Hani mgado jokaya yemfale usidemfamau. Haureja arma suje. Garma biao ni nyua naomi wangazija. Nyua jumba wangazija. Nyua baba wangazija. Iya rendo anjema na shukurie. Na do himidia. Na mronso upeu. Banyide matsonga. Wanashatu wa maore. Wari detesteo. Wari yengao. Na matundo wanasho wenji wa maore. Wako uheya wako uride wenji. Wala waranti wana wana. Wavurizi wana wana. Wanduangu za kirtaso waranti. Eske wa binadamu. Eske wa usilamu. Watu binadamu. Wa upeu. Manadamu do shukuru njema. Yedi manadjabe mzadze woi. Force à toi. T'es une maman mahoraise. T'es une femme de grand cœur, de bon cœur. Nyezi ngujo jazaher. Ngujo utukuza. Shamsongu hambia. Du semanzombe alhamdulillah. Ntina haba umenyele séjour. Ntina haba tumenyele séjour. Haukaya kujaju hanza umenyele mruma ho séjour. Shem rumme. Nguhu tuletenai. Nguhu deyo. Hadi wazaka yo séjour. Ya enna. Hurenge mwana mshohahe. Heze maliza hao. Humlege uja unufaransa. Huende husikomori. Huende huashie. Huende fanya mruma hao. Humashia. Hufanya tout ce qu'il faut. Walaikum salam tia. T'es une dame mahoraise. De bon cœur, de grand cœur. Longue vie à vous. Du semanzombe alhamdulillah. Haukaya hukaujwa kange jeni. Shahum accept. Kujamvuliz. Kujamranti. Shahuono ya ukaya. C'est mari. Wayimrume. Hukauhansika enjuru. Gemotongu johuranti. Shahukaudofkirukaya. Gamjoumana. Hau binadamu hangu ya usaidhin avec le respect. Ce qui fait mal. Le ukaya. Huendeza wa séjour ya enna. Weti mrumshazado na shainu paksi. Hudua zake paksi yangu joimenya. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike musomwema. Mwenyezi Mungu arijele kwa wanadamu marekonesa. Rends au profit. Et comme Rungololo, il y a qu'un sur le cas, il y a un gamlolo avec le cœur. Oui, bonjour ange. Je marie avec le cœur. Mais je marie pas. Je marie pas parce que elle a ou elle a pas, elle en a pas. Gamlolo bangena. Nyanzo na mahaba na rohanku. Shagam namlolo ni hunde shahangu. Ya latif. Kara vibadi ni mwatsonga wenji waluha matambu. Wa mauri kwa jaka waziru hamahaba na nyanzo. Shambali ye shedane yaku mega msugo profito wana shuhatu. Zonjo kanza nuhambiye bushababi. Nane mwana mshohaho. Yatu rekonese njema. Yatu himidia. Yatu joka ye mzaze maure woi. Wede mfana nyimbona nami. Wede mwandisani nyumba. Wede andisowaha ohanyo. Wede arenke mwana mshe. Badi uhuza. Badi ngaboma belisol mafantom. Yevanu yemgumshahe manyanyi wato hurenga ujahunu. Ujahumu himila hashari. Ibanu kamoneo hadisi. Wede ya mrenga ujahunu. Yemgumshe. Hajahara de handui. Yede hate manyanyado amba ukanga wa mrumduhazi. Bade mgujo kange mrumduhazi. Bade hajua kaka mrumduhazi na ya hurenge. Subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike mzazi maure weiro huku. Yeka dezenjema wa maure wenji warendazo karjahimidia karja shukuria. Yeka maisha warini karwaranti na wana ruavuri za rendi zako. Yeka viwarini karwaranti na wana rendi zako. Mhansi kama na wamjeni woti mwana subhanallah. Mhansi kama na wamaore woti mwana subhanallah. Mhansi kama na ikautu wa mjimzima woti mwana subhanallah. Mwenyezi Mungu anaponesha rishahu wanaume. Watu urakonesa njema warendwa. Watu uhimidia wajwaka wede mbona na mimfanami. Mwenyezi Mungu ya mweneseni ya mnikeni correction general. Ya hoangu washemwa watsawa wakaudu wakairi. Mwende maone utungu haukaya winju hanyuga msufreo. Haukaya mru ya ransi ya tsukubali njema ikao ya rendwa. Uwoyo kakubali. Uwo kajapano henda ya tawa ya jile konese haukaya. Vaningi mwanada mshetu do tsudo juna inyama. Mwenyezi Mungu na jelu wanashoha kwa maore. Nusia hawadoli wa ya ukaya. Les hommes comoriens.
si karti sawa. Karti sawa ni mgeni hili yae. Izo yafanya, izo tulizo na umewangazia pia wajofanya. Shado uhambia bu mwana mshohangu mzazangu maore. Mwenyezi Mungu na hunikena honko, ya hunikena subra. Wambi alhamdulillah. C'est à toi de voir. Et quand reconnaissez hadungu nguhudeyo, nguhatake, ya wakata mjomba vazi. Idamenye se jula ukaya wutsu binadamu. Shaba samrensi. Utsimenye. Sha eponjo kwanza na behinga. Yebo shadabi mgazija. Yendetsa he mwanamme wo mzaze wo isamaha. Yendetsa he mrumshaho samaha. Mnikiye mahari yahe. Baha hunikamaesha. Kajajuhanze ya humenyelese juru. Katutsa humdungu kwa chongo mdeya. Umfanya voka nikaga mdumduhazi. Gawa mdumduhazi. Uhansi kaga mjo kukane nsiza. Ye hajua kango jomransi. Haka uzijua. Shaka jaka uhansi kaga mjo mana a ce point. Kajaka uhansi kaga mjo vulana nai. Kajaka uhansi kango jom deteste a ce point. Edem tsahi soma. Ressaisissez-toi. Enda kensi a genou lile. Mwabega mtsao soma hili na uvunzamu. Ambie mwana mshwa ukaya. Izo yamba onizo yamba zoti njema. Na mwamtsahe sama avant qu'il soit trop tard. Aucun gojo galère dans so. Na gojo galère al mutsi. Et da tsahe mshaho maore soma. Baike kuna kaumrejenda mtsahe sama. Auke makalima na yaishi ya wayaba yomadziro. Yomadziro. Watukufu. Désolé, sina uja ukatsiba na tahali. Nyezi munanike khatima njema. Yarnike mwisumema. Rido juwa njema darendwa. Rido himidia. Rido shukulia. Rido jokaya. Leo kamru harido njema kaja zihimidia kaja shukulia. Wotsi mwanadamu. Sha ikadu angazija. Wahundu maisha. Wenji wahunda maisha. Waransu alwa shahura wangazija wa mauri wa wavuriza. Nabunga jo ya ukaya. Iwajomba hatu na wababa hatu na wazaza hatu. Wahundu maisha sababu wanashua mawe. Mjomba hamandoi. Ya hundra mrumzazi mrumshe. Ya ringi mwana mshohahi heze malizahi ujahon. Yenda hula kumurinda wa nisisa nyumba ya wawashia. Ya sayabu ya niki mwanamme unabu kwa jaza ya mnikana kirtasi. Hajojo ameukaya tsilolwani mrume wa mwando. Anivuriza wanaendeza ya ungazija. Hajojo ya menyeheroho jamzadzalawya. Shahono ya ukayana. Hano ukayana. Ntina ujua bada mbaba huwana hagumu gazija hendeza anratsina wana. Ukawa ngazija upia usawa. Shaha kubali humlola. Hawambi realite kakana uzaya. Eske meilleure solution. Do uja umtsimbembi. Umrende nai. Umpoyende zahi. Ukenti ukejuma mdea. Yaringe mwana mshahu jahunu manga. Mwana mshahu jarande andi usun mahado demru mshahu. Eska ou binadamu. Indatsa hisama avant qu'il soit trop tard. Va demander des excuses à la dame. C'est da ane oui l'inudaika. Cette femme-là, c'est un ange. L'inudaika. Va te excuser, mon dada. Va te excuser, mon cinéma. Va te excuser, mon kalbosh. Namdo himidia, namdo shukuria. Désolé. Attends pas qu'à dire, boum.